Perşembe günü bunların takımlarına o December barnamaki نو میوانی رزدار زیاوجی به هفرانه برنامه ما و شوه لسر مدرسه لکردستانه مدرسه کردستانه اون زنن بنگه ها و جه زمان تاریخ ادبیات کردیه که و بنگه که او قصه سالمه که حتی انها بشتی او قصه زورداری و تعدایی و تهدبرنه جی هجی او بنگه خود پاريزه و چه قصه چه جی پیش بد چه هرچند او مدرسه هاتبن گرتجی اللي او هشمندی او زانیاری ایجی بالزندي دجي كإيرو بالدهان بصدان ادين بيسكاري ما لسر ادبياتي لسر ويجي لسر هلبستي لسر ديروكي اما بيجا حميجي بنجه زانبون وفيربونا مدرسة جبو خستنا بنجه اما لسروان باخفن وازيج بيفاني خرا رزدار زياف جرا بيجم بخير هاتي زيافجي ميوانه من ناز دكن لكولينره نويسكاره و آرشيفزانه و گلكي لكولينه و كرتوكي ويجي هنا و دناب تيكوشينا آزادي و رزگاريا كردستان داجي گلكي كداوي و اوي في إليجي هنا لپیشیا که ام درباز برنامه خواه ببین دوسه خالی مهن ام تخوازن لسروانا باخن پیشی هفته کی پیش نه دکتر روژنوری شاوش که اندام پولیت بیرو پارتی دموکراتا کردستانه بو کادرو کی پیشمرگه کی هری لپیش بو جیانا فاج دستا ام دویژن بلا رحوی شاد به بلا سري مالباطا ويسابة وسري قال كردستان وهبالنا هو قري ويسابن جيوي بهشبة وهر وها بيرشف يعني شفا 15 مهي إيريشكي موشكي يعني بالروكات لسر بايتخت هرما كردستاني جالي تيروريستين كو امزانن كينه امزانن کینه لی هنکی آلی خوازن وی وشیرن ایریشکی موشکی سر هولیر بهات و تدا کسی کی مر شش هفت کسی بریندار بون انویار رشت کن و دبیجن ایریشن وها هزید دمه قوت دمه هشمندیا ما خورتر دکه و ام بوان تشتا بهستر دبن برا دجمن جی ویا بزان بن بله رزدار زیافجی اما او دیسه هر وحال او که سر زمان هیا که پلاتفورم زمان کردی و تورا زمان کردی دست بکنه اما ویجی به میوان خورا باخفن برای که زیافجی تجار اکدم بخیر هاتی فرمو اگر تشتکی دوی واری ده هبت بیجی کرم که بله گرک سپاس کم از جی برز روش نوری شوش روش شوش که بابی پاراپرور کی کردن هجا و من بیرانی خواندن از جور ناستیم یعنی کلک سال بریانا هم رحمت جرات خواندن هم هکذا اجی ایریشه هولیر راستی شلزات کن و جی پلاتفورما زمان کردی راجی سرکرتنه خواندن چی واجبک هر بکره سرما و هم کارن آنی کاریوان بکن هم بله هر وارد بله لسروی از خواستم هم هنکی زیده باخفن پاشی در بازی مجاره خواب بن بله خرکه اول يعني تشالاكي و
karên li ser zimanê Kurdî ku bibe fermî û bibe zimanê perwerdeyî ji mêjva heye. Ji bo wî jî lê eva demek e platforma zimanê Kurdî hetan ha gelek karan kiriye lê cariha ew û tora ziman bi hev re biryar dane ku ji bo hem bibe zimanê medrese yani mektebê zimanê perwerdê û hem jî di destûrê da resmî bibe ji bo wî kampanyekî vekirine kampanya îmzayê vekirine û dixwazin herî kêm milyonekî îmzayê Kurdî hebe Kurda hebe di binî da û eva jî anîne salvegera roja zimanê zikmakî ê cîhanê ku roja yekşemabê ye ji ber ku li Bakurê Kurdistan û li Tirkiye derketina derve û ew kê wî hemî tişt qedexe ye ew ê li Diyarbekirê bi civînekî çapemeniyê cardin îlana wî bikin ya jî dest pê bikin di rojberê niha jî li Diyarbekirê dîsa di jora ya jî odeya rojnamevanên li Diyarbekirê li wê beyanekî dan û bi beyanekî ew kî xwe deklare jî kirin ku ew ê wî karî bikin. Îca yekê mînate ku ez zanim eva 30 sal e li gel grûpekî ku bi ew kê Ensiya Parîsê dest pê kiribû hûn karê vî zimanî dikin yani cenabê te Malmisanîş, Reşo Zîlan û Hamîd Qiliç Arslanê ku demekî berê rehma Xwedê lê be wefat kir û gelekî din we dest ew kê zimanê kiribû. Yani eva karê wiha tu çawa dibînî û dibê meriv çi bike ku bikaribe van tişta li rojevê bihêle heta ku di jiyanê da cîv cî bigire. Belê gelek spas bi rastî mesela ziman ne hewce ku em dibir dû ve dirêj sergirîngiya wî di dîroka neteweyan da cihêwî û di hebûn hişina di ser piyan da milleta neteweyan ne hewce ku em serî bisekirin. Tamaşavanê me yên hêja tev jî divê şiûrê danin divê seviyê danin ku ji me jî vekê baştir vê giringiya ziman fehmkirine. Mesela ziman meseleke ew e yani gelek giring e yani em gruba kurbancî mesela 33 sal em kar dikin. Bi rastî wextê mirû dest kar dike serî da mirû pê naheze ka mirû çi kiriye. Lê wextê sal derbas dibin û mirû lê didire ku gelek encamên hêja û gelek berhemên hêja derketine ve em 33 sal e di navî xebatê danin û me çend tişt yani ispat kirin ku nokta herî mühim jî ku em Kurd dikarin bi hev re bixebitin. Yani em Kurd me ispat kir di xebata kurmanciyê da ku em dikarin bi hev re bixebitin. Wextê ku çend şert şirût hebin yek gereke meesesek pişt mirobe. Dûtê gereke insanên bênfireh bimrûvabin. Sî gereke insanên fedakar. Yani me di saya van her sê ewan da xalan da karî ku em 33 sal bi hev re xebata kurbanciyê bimeşînin. Eva saleke mesela vîrusê ku derket xwe bi me nekarî em civînê xwe pêk bînin. Lê em ê wan civînan pêk bînin û xalekî din wextê ku me dest pê kir em gelek kes ji em bêjin civata Kurdiyê klasîk ku di nav civata klasîkê Kurdî da em bêjin mezin bibûn û zêde kesên akademîsyenên ziman tiştê wisa tunebûn dest pê kir. Lê aniha em wan 33 salan da em wextê ku li ewa xwe dinerin yani kesê ku beycarê kesê ku endamê grûbê ne dinerin
gelek akademisyenin Kürtli heca hem böyle ketmen xabatı o jimru dilim ruh hoş ki yani hem böyle çavem ruh paşa namini hani vaktim ruh çavem ruh vekil namini bu ruh behaviye ku ev xabat bidome Luvanat mühime, yani pratik eden mesela sekmandım mühime. Yani herkes gerek manafada kurdu bakımı, herkes gerek coğrafya tesir eder, biçer dükkanan, biçer nizanın mühimi, biçer köy, her şeyi kurdu haberde. Yani işte bu az bizim evim yani gerek biçer yukarı bizim, yani kotası yani yakası bizim bese. Bele, ev her du saziyên ziman ku dest pêkine navanda gelekî alî û kes û partî û rêxistin ama bêje ji hemî seranserê Bakurê Kurdistanê tê de kes hene bi hevra kar dikin û em wek çarpel medya ji bînerê xwe re û ji temaşevanê xwe re pêş ew dikin ku pêşgiriya vî çalakiyê bikin imza bidin, imzayê xwe bidin, der û dorê xwe bidin, ê malbata xwe bidin û propaganda vî îş karî bikin. Heta ku em di ewkekî da serkeftî ku bêjin 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon imza top bikin ku di raya giştî da wekî çalakiyekî sivîl û tu kesekî nikare li dij derkeve wek demokrasî, wek mafê mirova, wek însaniyetiyê jî nikare li dij derkeve. Em ê bi vêya bikarbin ku bandorekî mezin dayîne ser dewletên dinyayê jî ku zext û ewkê xwe dayîne ser dewleta dagirker Tirkiye ku vî karî êdî nikaribe wiha derbas bike. Belê em ji wî derbas bûn me ji bînerê xwe xwast ku piştgiriya wî karî bikin. Birêz Ziya Avcî niha me got rola medresê Kurdistanê di zanebûn, di fêrbûn, ê edebiyatê, maddî manewî di hemî warî da wek zankoyê niha ku em li dîroka wî dinêrin, wek zankoyê niha kar kirine û wisa jî pêş veçûne, alima derxistine, kesên zana derxistine û ê ku piştgiriya vana kirine, ê ku vana wek niha dibêjin hem ji aliyê pereva hem jî ji aliyê hêz da ku piştgiriya vana kirine jî mîrên Kurda bûne, mîrekên Kurda bûne. Wana girtine hîmaya xwe, hemî mesrefê wan dane, sponsoriya wan kirine û heta li kesên ku ji wê derketine bûne alem nizanim çi gorê wan jî girtine hîmaya xwe. Gorê wan jî parastine. Wek alimên Kurdî, wek ê Feqiyê Teyra, wek ê Memûzî, ê Ehmedê Xanê, wek û kesên din, wana jî heta ku hebûne wana jî parastine. Ece em bên cenabê te de di warê bêjin ewkê Kurdî da çi ye medresa da dikare çi bêje ji me re. Belê gelek spas ez beriya dest bi programê bikim silav û hurmetê xwe jî ji temaşevanên hêdara awtîn pêşkêş dikim. Mesela medreseyan li Kurdistanê wextê ku mirov behsa mesela medreseyan bike cara ew tiştê ku tê bîra mirov destxetin. Destxetin, keşkûlin û nivîsên ku medreseyan da hatine nivîsandin ew in. Ji ber beriya ku ez derbasê programa esasî bibim, ez ê behsa du xebatên ku salê 1970 da li başûrê Kurdistanê pêkhatine bi Kurdî behsa wan bikim pişta derbasê mijara esî bibim. Ji ber ku ew her du xebat jî wektê temaşevanên hêja jî bibîne rast destxetan vegerê daye, destxet jî wek ku me got temelê esasê medreseyan, xebatekî ku medreseyan da hatire kirin temeleke. Yek jê piştê 11 Adarê
işte 11,907 li Başûrê Kurdistanê rêxistinek hata vekirin. Mavî Kurê Zanyarê Kurd bû. Yani kurmaca wî Akademiya Zanistiya Kurd bû. Bele. Akademiya Zanistiya Kurd binavê Akademiya Zanistiya Kurd kuvarê jî derpêxiz. Kuvareke gelek qalîte bû. Afwan. û wextê ku Akademî hata vekirin hemû rewşenbîr, hemû nivîskar, hemû tarafên em bêjin katmanên cûr ên civatê bi komelê de cê xwe girtin. Bi akademî de cê xwe girt. Serokê wî jî Mesûd Mihemed bû. Mesûd Mihemed şexsiyetekî gelek hêja navdar bû li Kurdistanê. Çend dewreyan Parlamenteriya Kurdistanê jî parlamenta Bexdayê de kiribû. Cara ewil ew bû serokê. û wextê ku akademî hata vekirin gelek materyal ji akademiya re hatin anîn. Yani ew malbatên mezin ê Kurdistanê, yani malbatyan bêjin ê mala baban, ê mala bêjin Şêx Mehmûd, ê Sahib Qiran, ê Heyderiyan, ê Qeredaxiyan. Afan. Yani wek xelsinek ji akademiya re belge hatin. Yani keşkul hatin, destnivîsên medreseyan da ku hatine kirin hatin gelek. û ew yani tiştekî gelek mühim bû rasterast eleqama wî ji medreseyan de heye. Yani ji ber ku gelek ji wan di medreseyan de hatine nivîsandin, gelek ji wan ji aliyê kesê ku medreseyan de perwerde dîtine ji alî wan ve hatine parastin. Tiştekî din akademiya zanistî kir ku min vê 20 sal zêdetir beriyan ha di bîranînên erkek birêz Mesûd Mihemed da xwendin û bîranînê wî bi navê Geştek ji jiyanê yani Geştek ji jiyana min bîranînê xwe nivîsandibû. Di wir de ez rastî melûmatek hatim ku akademî biryar digire Mesûd Mihemed dişêneba Rehşan Xanimê ve xanima Mir Celadet Bek û arşîva Mir Celadet Bek jî aqîde em nizanin ka çiqase ew jî tînin de akademiyê bicêtkirin. Pişta müddet ez dirêj nake, pişta müddetek derbas dibe ew kesên ku akademiyê birêve dibin gehne qenaetekî ku ew tiştên ew belgeyê ku wan re hatine ne hemî belgeyên Kurdistanê danin. û ser difikirin û dibêjin gerek em çareyekî bibînin ka em çawan dikarin berê wan belgeyan, berê wan destnivîsan ê ku di nav xalqê de hene, berê wan bidene ciyekî ku li ciyekî berhev be. Dawî de biryarek yani wek gehne qenaetekî dibê ku em gereke bi peletî wan bistînin. Peletî. Ser wê 1974 da li Meclisa Bexdayê de bi carî bi wasta wan, bi dama wan, bi em bêjin hewlê wan qanûnek derkeve navê Qanûna Parastina eserên kevin. û bütçeyek tê veqetandin ji bo wê jî û cardin bi wasta em bêjin ew rewşenbîr û nivîskar û dînixwînîs ew ê neyê başûr û komîteyek tê danîn û belav dikin, îlan dikin di her cî dibêjin ku li bakî destxet hene, li bakî keşkul hene, li bakî destnivîs hene û bila bînin em ê bistînin. Li ser wê yani bi hezaran, bi 10,000 ez Kurd ew dikim yani bi 10,000 belge berhev dibin. û em bêjin vî esnayê de elbette ki yani çê ku insan hebe muheqqaq ew jî heye yani hêle jî heye. Hêle jî dikevnê hinek em bêjin ba hinekan destxet hene ku 500 roperin, 600 roperin û ser micalê cuda ne ji bo ku em bêjin pere zêdetir bistînin
yani bizim evi destxatek u şahsız Avrupa'na yani bizim gene 200 Avrupa bu her destxat yani tiştê wayî dibin. Seydayê Mehmed Ali Karadağî ez birêz hurmetê xwe li bir jêra pêşkêş dikim. Ew kiriye yani pişta kesek ji akademî bûye ku rast van arşîvan da ev van destxata da kartîye. Çünkü Seydayê Mehmed Ali Karadağî kesek ku pisporê xwendayê destxeta ne. Yani ew qas ku pispora ku yani bi sadan belki berhemî ama li van bixwe belki 30-40 berhemî hene hemû destxetan derbasê rênivîsandina taze kiriye û xwendina destxetên em bê alfabeya kevî jî erebî jî wek gelek temaşevanên hêja jî belki tehqîr dikin ku meseleke gelek giran e gelek zehmet e jara gelek emek dixwazin. Belê em beriya em derbasê em bêjin qonaxa duyan a vê xebatê bibin ez tiştekî din dixwazim li vir ew bikim. Noqtekê din bi temaşevanên hêja wek belge jî ku em bêjin vê qeydkirin li vir dema xuya kirin ku ev Seydayê Mehmed Ali Karadağî bi xwe nivîsandiye. Wextê ku Îran sa dike ku hewlek wiha heye ku destxetên kevin nav xelkê de berhev dikin. Wisa tê xuya kirin ku belki yani ew nekiribe yani texmîn nekirine ku ev qas destxet ev qas belge di nav civatan Kurdî de heye mavê. Ew jî dibin seroketiya Sawaqê da ez ê li bir bêjim ku baş bên fehm kirin ev xalan. Dibin seroketiya Sawaqê da komîteyeka wa dikin û bütçeyek zexm ji jêra amade dikin. Em bêjin ew belgeyek eger em bêjin Kurdê me 2 panotan standibin ew 5 pano didin. Güya wayê ew jî dikevin nav xelkê de destxetan berhev dikin. Lê çitkin ev xalaha gelek mühim e yani ev nîşan deka em xweyê dijminekî çiqas hovin em xweyê dijminekî çiqas ku ji însaniyetê ji tut tiştê ku para xwe wernegirtiye xwedî dijminekî çawanin ew tiştê ku ew berhev dikin dibin dişewitîn. Hemû dişewitînin yani ev belge hene îspat hebe. Ez tabii ne hukuk zanim di qada navnetewî da di huquqa navnetewî da çi ye yani yani mukabilî wî çi yani bedêla wî çi ye ez xwe nizanim yani. Belê hani em hesab bikin ka çi dijmine yani. Yani heye dîroviya tiştekî wiha. Yani tiştekî wiha heye ev yani eger kumrun nav bike jenosîd ez zanî. Genocid tenê ew ne ku em bêjin tu xelkekî qir bike zanim kûkayî bibî yûrtê rakî. Wextê tu bi hebûna xelkekî ku li ser hinek hêjatiyan e em bêjin destxet em bêjin melayekî xisiye bin erdê û min zanim bi derokat sal belayan serê xwe serê wî de hatiye em bêjin şirketiye destî wan şewitan. Belê em jî derbas bin. Misra Seydayê Mehmed Ali Karadağî û 1977 wextê ku biryar tê girtin ev belgeyên yani bi 10,000 belge ne zanî 10,000 yani em ê biçek belki eger wexet bîne me hinek behs bikin yani jî em ê programê başka bir şekil ser vê dene naskirin. Seydayê Mehmed Ali Karadağî 1977 da wextê van belgeyan tînin li Bexdayê wek kitêbxane yan jî wek bêjin wek ev bêjin rêxistineke bi navê ew ê yani navê Saddam yani mextutat nizam çi Saddam çi mextutat nizam çi tiştekî wisa ava dikin ve wan belgeyan hemû tîne li wir. Li belge wextî tînin çek belavin.
Seyda Mehmet Ali Karadağ'ı çend kesi din bu ve vazife dinle serha bu kevne nav yu arşive reku pek dikin. Yani rakam dedin avan, liste avan dikirin, ben bejin yani o sadece ku em bir keseki vakti ku bu haza o bir jive arşiv istifade bike bir hatta bu kara bir kebevi kütüphane istifade bike. Ha vakt o dünya esnada vakti ku Seyda Mehmet Ali Karadağ'ı به تفوزکردن ریکوپرکردن آوان belge amıcıyla او belgeyin parali ambejin liser ava kurdanın ambejin belge hene liser memuzinin belge hene liser Leyli Mecnun belge hene liser ambejin meracizi yani ambejin 300 سال برنها 250 سال برنها یک رشتیه ملایک یا فقایک هم بجن شعر ملای جزیر کتن داستان چیکیه و شفره نویسان دیه او هم بجن برویه دیده حتی پاراستن حتی حتی گیشته yani Seyda Mehmet Ali Karadağ'ı van belge an hep şfara çıdı çınabı hem bejin her tişt karı Türkiye varatı ve Irak'da, Türkiye'de, İran'da her tişti kuvvet bejin aidi kurdanın her tişt karı bete serivan. Bu yüzden ku Seyda Mehmet Ali Karadağ'ı insana ki hayır tecrübe eşi az temel ki direş zarar kazın. Anha amri haşte pencere davaz diye kurtağı müjde ferahaya. Evan vak kopya kara helde piştra fırsat ekida van bejin vak bide naskirin lib tarih havan u bejin renüs havanı taze yani bejin بكر رنيسا كذا خواندنا رنيسا كذا عربي قال زحمته حمود فينا سنوي رنيسا تازه وقت نهجت دوشينوا فالنهجت حياة نها نهجت ذكرتنا يعني جوان بيتيك وهاتنا و بار جمرة أو هناك يماسين دوان نهجت عن ضحية ويبرشورك küçük çaptır bu jumra şandru jumra cab şandru ku çıda dahanji demek ki de de çavit için muhabim ne kare idi ve ha çekwa aktif kabti ولا من وان نهجdan hamu ve yani latinizde çekiliyor he bidaro gebe bedasıyla kuruyarak bu taybeti Bakur la kode Bakur kode Rojava yani hani bu kode başur Rojava de ne kode bakvanravan bele yani kursi ما ام تقارن جالك بحسابي أوي كم لجبوكو جريداي مدرسانة جبوكو افتشتي عند مدرسان ده ما آماده كرن ما ضروري دي ما بيوسيت وام باوكي كورتي بحسابام كن اگر كو وقت هر موها ابيجن چند belge او كرن يعني ابيجن مثلا از یک تنه جوان بخونم پیشم به دروازه اوکی دبل مثلا دستی حدوی از او بکیم یا وقت بجمو فکر که بده تماشاوانی مهیجان مثلا دبی اوی belgeye 20,884 belgeye 20,884 و 1561 لآمیدیه دی مدرسه الجامعه الاسکندریه ده hatta lisandım. Akbar. Hem bizim medrese belgeye 20,153 1595'da medreseye bacarı ki Urmi'de yani Nabi Urmi'lur hatta insanlar. Bizim belgeye 7,755 Hazar şahsıt havdeyanda
المدرسة بتيسي إخلاصية ده هاتياني بيساندن يعني أحمد شتي وهنا يجب مدرسة أجني ده مثلا بيسيك حضار وصات سوسي يعني الرقم بلجي حضار شخصيت بيس حشتان ده المدرسة جيلي يعني أجني مثلا هاتياني بيساندن ويعني أيوانجي هنا كسرتشنا يعني أم جدا ولكن مثلا هناك أري هاتياني بيساندن هناك أشبرماني هاتياني جزيرة هاتياني بيساندن مثلا أول جزيرة حضار شخصيت نوت بينجاندا أم بيجن قلتيا مدرسة الأحمر يعني مدرسة صورت أمزانا والأحمر أنا أم بيجن أو خبط وانا بحضارا هم نوع مدرسة هيا هم جي تاريخا نويساندنوان هم جي كسي قوان نويسانديا çünkü hüzanın ku usulü kayıp ku mesela hem bejin beri kulüber deskata kitlişte denvisandın de davi da çıt gelin davi da tariha nivîsandın ne denvisandın o nave xwe babê xwe xaqil kuye ev adet bu yani ev adet ku di medreseyan da di aliyê mela feqeyan da şi ku dadne nivîsandın hem tariha nivîsandinê hem jî navê xwe babê xwe cihê nivîsandinê wek belge ku bimînir. Belê em kurtî bêne ser medreseyan qenaeta min bi du tişt ez xwazim li bira bikim belge ku ez dikevim ava medreseyan yek li Kurdistanê çû wextê di tarîxê de وقتی هێمنی پیدا بووە وقتی ئارامی چێبووە di her walê de baxçeyên gulan li Kurdistanê vedane yani Elî Herîrî Melay Cizîrî qenaeta min û feqê têra ez bicim wextê ku dest bi Rönesansa edebiyata Kurdî yani an jî em bêjin Rönesansa edebiyata Kurdî pêkanîne berhemê ew ye yani berhemê em bêjin aramî û sukûneta li Kurdistanê ye heda nasıl heftê jî wextê yazdehê adarê em bêjin hat dewreke em bêjin çend sal bi hêminî Kurdistanê çêdibe em dibînin ka çi çêdibin çi ew nabin yani ev gelek mühim ev xalihan gelek mühim hêvîdaram ku di rûpnivîsê me û lêkolînerê me em bêjin di serma xalan firehtir bisekinin û yani vî perspektîvê firehtir meselê bikûnin ew Belê û adûdiyan medrese tarixa medreseyan û anha em behs dikin qenaeta me mijareke ku em Kurd îftixarek pê bikin em şanazî pê bikin em şanaziyekî wisa pê bikin ku ew kesê ku îro em bin destê wan in bi peretî ji bo ku insanan bikujin hatin bûne em bêjin paramilîterê bi Xelîfê Abbasîyan wextê ku ew paramilîter em bêjin çapûzîtî talan dikirin Üniversiteyê me zanîngehê me em bêjin zanîngehê me hebûne taybetî zanîngehên em bêjin bijîşkiyê yani tıp edê piçek behsa wan bikî min Sêdayê Ebdulreqîb Yusuf di vê mijarê de lêkolînên gelek hêja kirine cilda dudiyan a dîroka dewleta Donskî de dirêj behsa wan medresan kiriye em bêjin ne tenê medreseyê bijîşkî medreseyê din jî bi taybetî li ser medreseyên bijîşkiyê sekiniye û malumatekî gelek hêja ji me re hiştiye em vê hilmetê xwe ji Sêdayê Ebdulreqîb re pêşkêş dikin û di berhemeke xwedî de jî berhemekî wê din jî heye navê berhemê jî heye berhem
بانگوازه که بو روشنبیران کرد یعنی بانگ یک جبو روشنبیر کرد دور داری دارم دري بحثا مدرسة أمبيجن دولة مروانية دوس كانتية وحضاجة مرة يابا أم حرمة خاطرش كشيء مراسي بجا أم لبرن كاوي شاخي كان مدرسة بزشية تنقل كردستان هبنا كان مدرسة هبنا يك للنسيبين مدرسة يعني مدرسة وقتها بيجم زانينجه يعني زانينجه زانينجه قال كوسا بفهمت زانينجه كه بزشكي هذا يك نسيبين وقت مروان ده 1000 سال برينا يك لحراني هبويا يك لهوليري هبيا يك لجزيرة هبيا يك نويسان يا غرزان أدنى بيدي غرزان بمثال شيء براسي لبتيسي هادية لمدينة هادية اي فارقين ايش ام زانن يعني قد نابو دنگ يعني اي فارقين نحو جاك واز دري بحثكم اف تني او زاننجه و زاننجه بيشكينا وقت ام التاريخ زاننجه الدنيا دنيرن وقت ابها كورت يعني ام اوروبا بكلداس او كتي كل سر دیروکا زانینگهان لیکولی کرنا ام بجن نویس آدنه و دیروکا زانینگه اروپایی ام بجن سه زانینگه بحثا سه زانینگه بینگهین کن یک آپولونیایه یک اوسورده یکی سور بونه ادوی وقتی دا بله وی وقتی که هب بونه بله يعني ما بس لكردستان حفت سانكو بزيشكيه بله بزيشكينا تلعب بحث كرد بله يعني اجبري بيجم ام يعني تجبني ما وصا خستسري ماك وام حال وجرى ضر ام تشتكي يعني ام تشتكي شانازيه براسي تشتكي قالك قيمتها قالك هجايه يعني مدرسه ما زانجه ما يعني اجاك وام لكلنا دول بريستابكن احتمال ما بلكي هيك شيء زانجه وان هبنا يعني ايه 1000 سال تاريخ وان ديرو كان هي یک پولونیایه یک سوربونه یک اوسورده دماغی دولت مروانیان هم بجن دوستیان 1000 سال دتی بیان هم بجن بله بجا نه تنی که هم بجن مدرسه بدیشتی ادی تنی ناوی وان اوکیم یعنی لب امریکان سرچکیم کرم جباوه مدرسه پاوه نابو دنگ مدرسه شقصه مدرسه بالي مدرسين سنه کو مرو ام بيجن اگر بكبنا ارشيوان مرو برهك بك مرو بروجان سر باخبه يعني ام بيجن تريناكه جورورا مدرسه او شنو يعني شنو مدرسه اورمي جور دروازه كلا هوليري مدرسه كلا هوليري يعني هوليري جور دروازه ولا عامدیه مثل مدرسه قبه يعني بحث كينكو براسي يعني نابودنجاوي نقدر تعريف يعني اوقاس كريميه ومدرسه عامديه ودمان ارشيف بدا سمدا بالدهان بجيب الصدان باجهنك وام بيجن او كنا يعني ام بيجن ما مرد کاره جن هوا لبیجه که دبنه کیجا میرکتی دابیه جدا بونه همو هنه بله همو هنه ابيجي مثلا مدرسه سوران وقت ابيجي من محمد پاشای کود ابيجي مدرسه عامدی يعني بني ذهبنا يعني ابيجي دست خطي لبامن حضار بيسدان حضار شخصدان اي حضار سياسي حضار شخصي يجي او دست خطنا يعني لولا دروازه جزيره به مدرسه صور ابيجي نتركو ابيجي مدرسه او مدرسه صور تني الجزيره kendi medrese هبولا kendi medrese هبولا الجزيره ولور ابيجي جزيره
درباز مردین ببن و دور درباز نوسیبینی درباز حلانه ببن و دور ام بجن وره هیزان مدرسه میر داود نه تنه میر داود چندی مدرسه اجازه مثلا مدرسه میر داود از خازن سر بسکنم بله کرم که میر داود هیزانی نه مدرسه کی وها نورمال بوده مدرسه دهلا بناسازی دا دهلا میماری دا جبو استرونومی حتی کرن جبو سترناسی حتی آوا کرن yani o Şeyda Abdurrahim Yusuf bang bu Roşenbire Kurda vakti bu bahs ke yani bu avaki teferruat bahs ke abicin o medresen bu stenasi ku hatne avakirin gereke çawa bidin yani bizim bacıvanı jüri ka çawa bidin yani bizim errahan çek bine banevanda o tem bizim لغور آواز ناسی ده چاخه معلوماتی وانه فراه بونه بیا وقت نوا کردن. هم بیش نه تنه مدرسه کو هم بیش تدا فقط مدار مستلم بیشون علم و علم بعض علمان زملا نه بیا وای بناسازی بیا وای بونه. بله. هم یور درباره خوشه ببین. yani hem yurt içinde Hakkari, medrese şehir azadin. Cumhur Ebey'in oraya farklı mı? Cumhur Ebey'in darvazı bitti sebe Dahan medrese, Dahan Ebey'in zaniye. Cumhur her hoşşebi, vani ve her bazı de bu medrese Ahmedi Khani bigine o hep belge ve nizam Dahan medrese bina buradan geldi. بله yani medrese mesela medrese burası mesela ki gerek derece yani em lazım kumru lüb hamu bahsa bike و بعد داوی دا belki fırsat tabi bahsa ay bitlisi bikin بله yani tişteki lever tkazım temaşevanı me bizambın zamanı van medrese çibiye bale yani bir kişi zamanı ders ditine, bir kişi zamanı ilim ditine. Bale. Kurdi kudere viyabiye. Bale. Bale medrese Kurdistan'ı kasık ve em zanım yani yani işte İslamiyet, bence İslamiyet biraz mukabil destemede yani yani ceda malumatını bütünün ceda belge türü dersden ve medrese Kurdistan'da Arabi Farsi ders hatına gotun ve şuruvayan Kurdi hatta girin. Yani kesi goran ku medrese ambejin paveda ku yani ambejin sineda ambejin o medce ku ambejin zahava gorani hatta akın. Lüver vakti ku tedisat hatta girin. Hani Arabi ambejin kitabı Arabi o kitabı Arabi de canım Kur'an lisanına yani en Farsi gelen Yunan Kur'an fan lisanına o hamu yani karşı bamcı yani hani fırsat ki ben program edildi belki bahs edelim. Le şuruba Kurdi buna. Şuruba Kurdi buna yani. Hani Seyda vakti bu Arabiya o kiliye şuruba yavi bu Kurdi kiliye mana bu fakir Arap. Hani bir havayı tedisat. بریا İslamiyet'e çoğaltı burası azizan. Bir nokta gelin az kalım serbisekelim. Kima? Le avke ki Selim Çeliker Persiye debe medresen egili bikija zaravay bikija ki ders ditene yani bikija zamani u zaravay ege Kurdi bikija zaravay. Bele hamu zaravay. Şu an mevcut mesela o medresen ku ambejin min qab Gorani ahevan da biye. Gorani biye. Seyda elur bu Gorani şiruvekliye. Ambejin sorani kurmancı hatta demeli egili mesela geli ambejin adı taybeti listeyi bir sekelim madem adı bir sekelim ama notu girdi yani haleke gelince tabloa şerefname az bavarım belki yazda yan dazda
جبركو میر شرفخان دو تابلو لسر گیله اگل شکرنه یک لسر کلها گیله یکی لسر مزیفتیه مزیفت چیه؟ دو کسی دینی که به چاوان بکن جوان مرو نافته که هم بجن کسی دینیه یان ندان یان هم بجن اواکیدن اگل پر هاوین ماموسته اگل پر هاوین الوه بوم لسر کورکی دیسا جلو بلگه کردی و الروجه دنيا بمنك سابو بله يعني طبعا قناعت خود بيجم قناعت طبعا اكو احتمالا مازن ام بيجن او خاندوان كو زاروي ام بيجن كرديا داداكي كو اخفتنا سيدا يوان بكرديا داداكي جوارا شرح كريا اد يو قناعت دا كان كوصابن اجا تشكيدن يعني تشكيدن از خادم لور او بكم خاركه gerek mühime yani madem مزيكتا اجلي بويا مجارك جبوكو ميل شرفخان تابلوينه مينياتور بكشم جبركو تابلو مينياتور ميل شرفخان ne tiştin hayaline tiştin rastinin yani henek boyaran ne Nüvistan diye ve minyatür avan izah ediyor. Mesela Memuzini mesela henek tiştene hem Nüvistan diye hem şey hem bejin vak minyatür yani böyle minyatür تعرف كريه بله ya şu anda tane kazım bu kim bu bejin mesela yek lisekel ha bilisi haya bittisi heft kes gel heda dokuyun heft kes ev çiye Mir İbrahim'e vakti ak koyunu işte bittisi Mir İbrahim seven ava kelhe haya heft kes bukhaci teda perat mini teslim nabe o Mir Şerefxan ve işgale ve ev böyle ebecin tabloyu izah ediyor. Yani mebesteme ev edeceğim tabloen ku Mir Şerefxan ku keşana ne ku ebecin tişte hayaline yani tişte rastinin mesela ser tariha Osmaniye cebri secde dünya cebri çar tabloana ya ki ebecin şere çaldıran ya kifşet eda yani ebecin Şah İsmail tijana Yavuz tijana Mire Kurdan bikıyafet yavan eyvan tab beli hem böyle ser mücarekha belanmak ki böyle ser mücarekha yani madem ku Mir Şerefxan ser mizyefeke ergeli tablo şekliye ez dve qanaati dama ku ew xwendevanên ku li mizyefta ergeli perwerde dîtine me qex bi zaravayê xwe niha tişt belkê Nûvistan dibin. ji bo wî taybetmend daye wî Ez wisa difikirim yani ez wisa difikirim yani eger ku lêkolînên baş pêk kirin em bêjin eger ku îmhan nebibin tabii em bêjin ew kişêbxaneyên destxetên devra Osmaniyan ku mane li em bêjin Ayasofyayê nizam Topkapiyê din kesek ku destxet xwîn ku bikarin destxet bixwînin û kesek ku ji arşîvên destxet fêm dikin bikevle navan arşîvan ez texmîn dikim belkê bikarin tiştê ku bi vê zaravayê êbatî hatine nivîsandin bê peyda dikin ev jî ji bo me Kurdan bi rastî xezîneyeke gelek tiştek hêja dibe gelek tiştekê ya hesabke destî mektûb peyda dikî 400-500 sal berê niha bi zadakî hatiye nivîsandin bi Kurdiya zadakî ev çiqa tiştekî hêja tiştekî gelek hêja belê belê yani ev mesela medrese büyüya yani Kurd bibrûl yani böyle ser meselekî yani çima ev qaz medrese çima ev qaz kıymet çima ev yani meseleke gerek büyüme em gereke bir fe'l dikin qanaatan ku ez ve qanaatê da gel gerek esrarım kezini karım ikna bike yani müj ve qanaatê ew bike yani bida alî qasî ku Mirê Kurdan kıymeti bi ilim bi zanayan bi zanistiyê da ne di dîrokê da ez da bêjim kestûne de kêm hene qasî Mirê Kurdan ku kıymeti bi evê da ne bi zanistiyê bi meleyan da ne ev
جبو ما خالك و خالك براسي لا جبو خال شانازية كما بوزان هذا يك مثال بدم السرمي يعني تشتكوا من ديوان تقرا سيدا جبار يا خويا ديوان بار يا خويا مازن يا خويا ام بيجي ساعه كنا وتين قصه كرن يك مثال ثاني واخذت لك ام يدب كان نوي ام بيجي شيء طاي نيدي كم مازن نقشبندي كي يكو ام بيجي تماما نقشبندي كي مولانا خالد جرتي الكردستاني بلافيا مدرسي كيمياء مدرسة كذا مدرسة كيمياء يعني كذا أبي فكرية عطانا أزباني مدرسي ميري بوطانيا مدرسي يعني سيطاهي دهري مدرسي ميري صورانيا مدرسة صوردا مدرسي كيمياء ده عين وقت ده ميري بوطان هر تشي خواه بيوشي ولينا نتيجة الشريعة قانونية جالك شيء ديش قاسي كو حرمتا سيد طاهر نيري ميري بوطن قاسي حرمتا يجتنا حرمتا بتكتنا جتنا بلا استثناء جيبو ام بجن بلكي استثناء بيضا ادوضر من راسي استثناء ناطم يعني حمون ميري كردان بلا وقت مدانا وسيد طاهر نيري جي حضار حسيت الحرطة بشتي سري هدانا شيخ بدر خان باشا دشكي وديتان نهري حتى يشاخ نهري باكي تاكيك كمان دول هذا اللي سيطا بخوا بوطان يعني باميري بوطان يعني مثلا ملاي جزيري فقاي طيران يعني ميري بوطان جاردن شو قيمة تناوان يعني أم ظنين يعني نحو جاكو هندري ساكن مثلا كده هذه أو بكم لو ناقل بكم كو من جمازين خوا كاسكو من ثمان سنين مساعدة دبن مكسا وانه كان مدرسة مازن هبونا يعني كان مدرسة عرواسي بويا يجي مدرسة مير حسن ولي حلو مدرسة هجا وجالك حالم داناي كرد لور پرورده بونه و اجا یک لور ناوی شیخ محمد سید یعنی ملا شیخ محمد لیدن رکو گلک مدرسنا لور و بریار دبی و قد مدرسنا یا باشا از بشما با میره حکاریا بشما با میره حکاریان و بیشتر برا مدرسه کیوه کدور از لور خدمت آزام سیبیم. اتکبر چه ردا روزی که نکار خود طبیعی جهنیوی هکاری خوشه به دبن میوان انا اتشک قاعد بیشم فرانسیا حضار شخصی دست بکه حضار حفظی داده دم دبن میوان میره خوشه به میره محمودیان و ایواره میر كتا ديواني عم بيجون روتنا صحبات كم وميجي يعطانها الناس ما كان يعني عم بيجي أو شيء وقالك كيف عم بيجي راسي يعني أو صحبات أو علمي أو آوي وقالك كيف عيته دبي ولا جاب بس يعني شيء عم بيجي بني بيشيل فيها بس دبي كاتو خيرات شيء تجكبش دبي ولا زمكسيت ما هو ما فرانكسي از خاطر مش ما میره حکاری و لوج مرا مدرسه که از هم بجن علوم و هم بجن زانستیل حکاری با میره حکاری برومیم دبی ولا ظاهرم تبچی یا چه نهایی دبی ظاهرم چه يعني دبی تكتم چه بهنم تبچی يعني تبچی او چاقتم رازیل بکی يعني تنها بچی با میره حکاری بيجي ولا أشياء بما ميوان ميري محموديان و جاب ميري محموديان جي أنا بيجن مساعدة كي جمرة وعاد بما بعطى يعني أو شات تمبكو جي من رازيل كي باشترى هذا ما عرفت شيء الورد هذا مدرسة كان مازن جرابات كان مدرسة أنا هاجي
أوي هنا يعني أم بيجن خراب يعني رستوران عندك اللي قابل هنا ولورد منا وحياة تشرح ما تجي لورد منا أنها مغبري أم بيجن جيت زيارة جاية يعني أم شدة نيشان يعني إذا يجاب لك يكو زيادة سروي نخير بله يعني هاي كل الدنيا تشتيوها يعني هنا تشتيوها بحساب يعني قيمات جرينجي أو تعلمان أو براسي أجبو من ذات كنت أواكي سفرازيا بله أم هاتن برز زياف دي أم هاتن داوية أو كي خواه دو قيمة معنا يعني أنا بتسي بحثنا في نقار بحثنا دي وقت ما أنا ما 15 دقيقة مرة زيادة كرن يعني طبعا أجا وقت تبع بحثنا بس بتسي بكن يعني نظام طبعا أما روجك جبوي أما جبوي روجك تايبتي داينن داخل شو مجال برا يعني بيجن برود شات نعم كرم ده دقيقة جي دريج بكن واج مرة وصاد بيجن كرم كن يعني أجا برصاب يعني جامعة بتسي أنا ده دقيقة دانا مديسة هي هنا يعني أم بيجن مدرسة بتسي بله شش مدرسة شش ثانية لبام هنا شش يعني بلكي أبيجن مدرسة شرفية مدرسة حاجبية إخلاصية إدريسية شكرية خطيبية شش إجا أم لبلن إجا دويدا كيجا علم دديتن كيجا درس دديتن البني سواجد كارم بكم دال علمانجي خواندنا الأول تماشا أم بيجن مثلا مدرسة شرفية دا كي مدرسة الغربية مولانا خضر بيبي كوجرا محمد علي عوني بك جرا قلت النابي خضر هيزانية يعني بيونابي وفيها مثلا بسبوري فقهي بيا حديثي بيا تفسيري بيا بله يعني أم بيجي أم تقارن وان اللي بلو بكي لوقت ما تلو أم بيجي مدرسة حاجي بيدا مولانا محمد زرقي يعني مرو بروجان سر باخ خوناك يعني أم بيجي خلاص أم بيجي بسبوري فقهي بيا مدرسة أم بيجي إخلاصية دا شيخ سمس الدين مولانا محمد شرانشي يعني أو هم بسبوري تفسيري بيا هم منطقي بيا هم كلامي بيا هم استئناس بيا بله يعني أم بيجي بالدارزة علم جهات نخوند يعني مدرسة دا أم بيجي مدرسة إدريسية دا مولانا عبد الرحمن هيك وبنابي ملاي الرشيد ديال عسكري والحاصل يعني دارزة علم جهات نخوند شنو دارزة علم مادام وقت ما هي أم بحث مدرسة بتسيا بيجي تشتغل لكن ياك النحو يعني هبو صازي ياك الصرف جرامر ياك بلاغته لحال سباشن بلاغته هنا نقارب كان انا بتاويل ياك فقه حقوق يعني بله حقوق واصول يعني ميثود يعني ومنطق وآداب وكلام يعني مثلا قلت لنا وفلسفة فلكية يعني استناسي يعني عاصمة وإذن ماتماتيك يعني الرضاعية وإذن اللغة يعني دازدا علمجي أو مدرسة نتني بتيسي حمو مدرسة ومبحث كرن نتني أو تني مبحث چندان كرن يعني أم بيجن her bacarıda kendi medrese buna. Her bacarıda. Ve Jackie bak miksiyen benim böyleleri Jackie küçük Jackie gitti o yüzden kendi medrese yani medrese bizim Arvasi medrese bizim Mir Hasan Veli Nizamçı yani hem de Jackie bak cizirede bizim Car Musa
چندین بازی لیدا بحثا دوازده حتی هرک جام دیگه که بحثا 20 مدرسه هم بکنن یعنی وقتی که هم همون جمع سهر بکن یکونه کی درک مورد بکن هم تکارن در باز مجال دل من هم وقتی ما انا عم دري عم دفردي او بكم بس اجا برسبل یک پرسک هي یک جيش خوام سليم چلی کربو ما برسي اوي ما برسوا وجدو اوي اگيلي كاب كيجا زماني داخف يا درس ديتن ما باساوي داتا ما باساو كي اگيلي جيكت او ويناكم من باستكت كاتشا ميري اگيلي بوچا اوي السيرفي كابريكم باسكر للروجيت نيرا نهاي تماشافانك ما بناوي لورين قالوا كوبيا وان شما نعتبون كشاندن ويمكن ما سيازم بالك كوبيا جانا كان هنا يابا سيداي محمد علي قرداغي از حرمت خواجه را جارد پیششتیم او شخوا چند جارا جی و بانج که بگو کسی کوبه بخوازه چه کتاب حرم استفاده بکن و تکاری استفاده بکن بله کپی هنه و پراستی نکی بخوازد کاره بچه ببینه یعنی هم بریم کسی نکو هم بخوازه بچن و خانای وکیه و از کار مالیکاری جیبتیم یعنی هم بریم هم خاندوان رانیجان با بخونین که کو دیوار در دکونی بچن هدن اساس سوام از کار مالیکاری هم بچن یعنی هم بشه سیدای عبدالرقیب سیدای هم بیشیم حضاری قرار و سیدای با تحسین دوست که یعنی کو اوجی مثلا که هجا گله بر همه دستخط و خلاص نحتانها ولی گله کنه یعنی بلا قصولی نه جمع بحثوان اجاب کو گوی خود دارن بله از نکنه بلا یعنی از دیوری نخواد خود نیسه که ایب علا جبه پرس کریا دویجا او مدرسه که تبعث کر حمیل سرحده بو مال در دور دیاربکر تنه بنا بحثوان در آجی کر بحثوان در آجی کر که ایب درنگ هاتیه از بنی مدرسه چناره دیاربکر به دهان فرقینه مردینه بله صادان دست میز لبام بخواه او همین رقم وانی اوه لبام هنه اگر فرصت چه به هم پروگرام آن کاری وان لب لوک بنا قید کنیجی هم کاری مبعثا اگر که مبعثا هر مردینه کر نسبینه کر فرقینه کر بله اگر که او که کیته داویه که بخوازی تمام بکی یا بیجی اگر نه امی برنامه خو بقدینن بله از گلک سپاس کسی که ما گذاری کردن ما نوا هیویدارم بینرین پروگرام ها زیده بین و کسی که علاقه نشان بدن زیده بین خورتما درکبن ما عمل ما چویدی ام دی کلی وان تشتان ناین در کمان قناه هینه خواندن دست بیسان ببین چون تایبتی گلک زانی گهنه که هم بجن پرورده دست بیسان رو بکن دیدن بچون واندارم بخوینن هیم بین کوبکارم خوری لآرشیو خود هبونه خود درکبن اگر سپاس کن دیشاپر بدیارم گلک سپاس جناب تبکن برای بینرین چرپل مده پیشی که هم بگیرن ام جارکی دن هیوی و داخواست جواد کن که هم پیشکریا و چالاکیا پلاتفورم زمان کرد و تورا زمان ببن امضا تو بکن و آلیکاریا وام بکن پروپاگاندا بکن و ام دبیجن شبا بمینه خوش و تا بمین خیر و خوشیه دا و سپاس جبوک و ساعتا کی گداریا مکر و حتی برنامه کی دن خاطره و شاد و بختوار بن اگر سپاس چه باش